Hai teman-teman, kembali lagi bersama Geogita di sini. Kali ini aku bikinin tutorial chord gampang lagi, lagunya AA Rakesidan yang berjudul Sing Glet Sing Galoh. Di sini aku ada 3 gesekan ya, yaitu di verse gesekannya seperti ini, atau di pertamanya itu di syairnya gesekannya seperti ini. Down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, down, up, down, down, up, down. Itu gesekan di verse-nya. Terus di tengah-tengah lagunya itu beda juga gesekannya. Itu bisa dibilang apa ya, chorus ya. Jadi gesekannya seperti ini. Down, down, up, 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 down, up, down, down, up, down, up, down. Untuk ref beda juga gesekannya. Gesekannya seperti ini. Down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down. Chordnya 5, yaitu G, D, C, E minor, sama A minor. Mula goban beline jelek, nanging beli sing demen mengai jelek. Mula ngena beli sing ngelang, kewala warisan tanah bline lingga, ketakut dejajah ilo sing kanti makanta, ragat lo nganten ngajak beli. Bali ngerti lo pantas memilih, nanging beli takut lo salah memilih. Pang sing ulah milih baju mau, ulah mau nanging sing pas buat ilo. Tawaran beli sing bas kalat sing bas kalah, hiaskun baju muda ne penting cocok. Yen anggon cenik lantang ne bali cocok ne, yen cager masa depan ne bali pangus ne. Yen anggon cenik lantang ne bali cocok ne, yen cager masa depan ne bali pangus ne. Toleh bacane, toleh jasadnya nih, reken ilo. Bali ngerti lo pantas
pang sing ulah milih baju mau ulah mau nanging sing pas buat ilo tawaran beli sing pas kalat sing pas kalah piastun baju muda ne penting cocok yen anggon cenik lantang ne beli cocok ne yen cagar masa depane beli pangos ne yen anggon cenik lantang ne beli cocok ne yen cagar masa depane beli pangos ne yen anggon cenik lantang ne beli cocok ne yen cagar masa depane beli pangos ne yen anggon cenik lantang ne beli cocok ne yen cagar masa depane beli pangos ne detole bocok ne tole jasatian ne ken ilo. Demikian tadi videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.